A stigli su izvanični rezultati dubla za junior. Prvo mesto Potom, 8:01:39. Drugo mesto Danubis, 8:07:56. Treće mesto Partizan, 8:19:55. Četvrto mesto Čerkovka, 8:12:54. Peto mesto Partizan, drugo Popuza, 9:01:19. I šesto mesto Palić, 9:05:08. Upravo prisustujemo i posljednjoj finalnoj trci današnjeg programa, ali posljednjoj trci Beogradske internacionalne dake, u pitanju je 8 era za kadete. Inače, osmerac je najprestižnija disciplina u svetu veslanja. Imamo borbu za prvu poziciju, mada delo je da je trenutno u vojstvu Federacija Crvene zvezde Batića. U ovim trenucima ide nazad! Ide nazad! Kolarević broj! Ide broj! Do kraja! Do kraja! Četvrto mesto u stazi 4, kombinacija Crvena zvezda Batića. Prva posada Partizana na 6. mesto.